Amen. That's all the wonderful after the worship team, Rachel and the worship team, thank you guys for the hard work. No tato vivi, famanui tua. Amen. After it's for tato kalesia, no famalo simai. Wamfayo na mawalea wanoa tato te tapuai, mavivi tua. Amen. Ole Naso le umisa ulaunga. Ona o yeise sablinga macha away from my fartua. Ia manisio for your tato kalesia ya wanoa. Ia ona ole tapenanga ole matanga ruenga le assembly more fontana. Amen. Praise the Lord. Au te whatalofa atu ia te oi le suafo i Yesu, le suafa lea o Yesu mai ai, ta mai o au i pa ia o tato kalesia. Amen. Tato o whainga ruenga, ia e maise o ungari i taitasi o lo o whapena o na whausia i tato ngā ruenga. Amen. Nisi o tato ainga e le o iei i tō whinga o lo o iei, Peo o mati akono o loo whapena o na vai mani mafo i whatu i kānesia. Ia peo na lana o whataro whatu ia te oe whapea. I le swafo o tato li i Yesu. Amen. Praise the Lord. Ia lea sa upati e vi e i tua. Amen. Praise the Lord. Na vez tanto talo tanto ole le fioma le tua whaftai na upu o la ua fioma pa ia e taitai ei mātou o la upu e ao ai e whaatonu e whaapoto ai i mātou le tua i mātou lava o maa o le olonga maa i le itu whaaleanganga i na ia o longia ese o mātou o langa pa a mawinga i le talawhia ngai i lo whinangalo. A ia vei mātou o se maa wala mole mole o uma o no loinga i le alia. Ina ia mawhai o na whaonga ina o se maa e siri o na vevela. I le taimi e whaonga ina i nai i mātou. O se maa e ana na taa. O se maa e whapena o na marosi e mawhai o na whaonga ina e whai ai o le awala. Le tua whaonga i mātou o wala mafuanga leo o mātou iai. Ina ia ui i mātou i le divine discipline. Ina ia mātou tua i mātou whaleanganga. Ina ia le toe tamanini i mātou e wherafo ina i mea o leo langa le nei. Ma whapena o na fiu mo fie ma vai mo fie ia o ngā ala upu le tua e train ai i mātou ina ia ve i mātou o maa o olonga maa e whaonga ina e whai ai lo whina ngalo le tua o te tālo i le pōle nei au alu atu la upu i alu atu mane mana ina ia whapena o na sufi ina ai o se roto ma se whina ngalo ina ia o ngala upu i o mātou loto le tua. O mātou tuua, o mātou whale le tua, o mātou ainga. Ai se o mātou o mai e si atu o mātou lima i a te oe. Se ia whamanu atu o mātou loto i a te oe. Pea mātou tō manatu i lau le lei, ma lo whamaoni, ma mea mamana o mea sili o vāvena o e whaia i o mātou toi fua maola. Ona mātou whapere ata māu, mātou o mai se ia sa atu o mātou loto i a te oe. Awa o mātou i loa o lau wala au lea i o mātou tangata. Ina ia o i mātou i le fua leo o matua. Ina ia whaonga ina i mātou. E whaia e lau whi au ma lau aruenga. A vea i mātou o se tali i se tasi. O lo sauma se mawhatianga. E hala i lo mātou tau tala ma mātou wami onga. Le atua o afo i o mātou winga i le tala whengai e whawhai ai se nganga i e whapenao na e ao o mai i mātou.
Mātou talo le atua I le whapena na mātou I loa. Lo whina ngalo le lofa o le tasi. O lo mātou tau sia lea o le whea lo whami. E maua lunga I so vi inga bea umale nei sa vinga. Ta maalo mātou talo lea vi ia oe o no le nei mawhutanga mata o fie. Ia iu mea umai so vi inga. O na oe ke Risto Yesu o mātou whawalea iai. O mātou alo lofa iai. Wa tuua ai mea umasa mātou loto iai. O na o le lei oe Yesu. Amen, amen. Everybody shout amen. Hallelujah. Ya ni ulesi dai o tafa me fai eselo au nei. Amen. Fai you look so beautiful and handsome. Hallelujah. Amen. Ole whanau le atua ole whanau. Tangata e whapena au na nei. Amen. Hallelujah. E suera tusi de Lucas ulu kwa hiyo kwenu sikulu manlima. Mawai sa tau talanga Elia sa. Lucas ulu kwa hiyo kwenu sikulu manlima. Book of Gospel of Luke, chapter 10, verse 25. Tato koe tau whea o wai ei, pēo i rau tusi Samoa. Mo wai se tato whamalosi. Ia e te le I toi tu muri atu I rau ai. Au maua lau tusi pe mei amene. Tato pai tau I ai, la pai taua, tato pai tau whea o wai. Pau ta foi. Ua tūla I le tasi au au tūla whono. Ua tofo ia te ia. O whape mai, le awa oe. Se ase meo te whaia ina ia o maua aile ola e whawawau. Ona tali mai lea, wa tali mai o ia, o whape mai. E te arofa atu I le rino o tua, malo loto atoa, malo nganga atoa, malo malosi atoa, malo manatu atoa, e te arofa atu foi, I le lua te tua oi, ia whapei o oe lama I ate oi. Aua whawhia tono o ia. Ua whai mai ia Yesu. Oi foi le tangata ma te tua oi. Tali atu Yesu. Whawhia atu. O le tasi tamata na wifo mai e whare mai e riko. Ua mawa o ia e tanata whaunia. Ua la toto e te ino na ofu. Ua whawhia te ina. Ua la toto. Ua tua ia. Ua tali o. Ua soona luifo le tasi pai tauranga I lea ala. Ua ino atu ia te ia. O na ui ane lea o ia I le tasi I tu ala. Ua whapea koi le sarimi. Mo o I lea lea. Wāwari. Mata ai. O na ui ane koi lea o ia I le tasi I tu ala. A o le tasi tangata, a o le tasi Samaria. Ua alu malanga. Ua o atu I le mea o iai o ia. Ua iloa o ia. O na muti vale lea olo na alofa. Ua atu. Ua i olo. Ua lili fo ia I le sua au kumane moina. Na whaite ia te ia na nava manu. Na tai ia te ia I whale sa lea nālo. Na tai ia te ia. O le tae au o le alu ai. O le alu ia. O na toa e lea o te nawi e lua. Ma matu I le matai e ona le whale. O whai atu ia te ia. Ina e tausi ia te ia. Ai se mea e te toe
whaaru e te toi whaatau ai. O te tau i atu i a te oe, pēr o toi sau. Ya, tali lea Yesu na wal sili lea tamalo lea sili pe mai lea Yesu na tali pai potol sumal fitu. Wa fai mai ya. I'm sorry, tali lea ale loia ya Yesu pe mai wa fai mai o ia. O le na lo fa atu ya te ia. Ona fa pe ai, ona fa pe atu ai lea o Yesu ya te ia. Ina loia ma ia e whaapea o na whai. I nā ruia, ma ia e whaapea o na whai. Amen. Praise the Lord. Ia whamangira tua whaitawina o na whionga paia. Whamaira au tu o te whia tau tala ia te oe. O mea lua a e whaia, e le lei ai mea umalawa. O mea le lei e lua, o mea lua a e whaia. O le a le lei ai mamanuia ai mea malawa o lo soifua. Malo ola. Amen. Amen. The two things that will encapsulate everything if you do it. Amen. O lona winga a whai e whai se suenga a e petusa mai se lau fesidi o suenga a sao e alo taringa o fesidi e lua ia o pasi lau suenga a whai foi e se pulu iau pe meni o lo fale po lau ta vale a e pe inga pe meni e lua ia whai mai ai ia lau le real tai ke pe ia. You will take care of the whole thing, and the house is yours. Amen. Praise the Lord. Awai fo yo e te aonga, ia so uma, ia a misi le rua rea. Ia wale a mai atoa lo tau sanga aonga. Amen. But if you can get these two right, you will get the credit for the rest of it. Amen. But if you're going to get used to, don't worry about other stuff. Make your life so easy. Easy. Amen. Hallelujah. These two will encapsulate the rest of the Lord's. Yeah, te leto e tau sia nisi mea. Amen. Praise the Lord. O le amera ko pole e fua i lo nga o ia o la mua se tu lo pe whai e te alofa i a tea. Amen. If you love me, I know you're not going to steal my ticket. Amen. Because o lawa uma love is enough. Amen. Praise the Lord. Remember na ai whewinga fo, o whewinga tuai. O mea uma whewinga tuai, whe mai aua e te ngaoi. Thou not shall steal or kill. Aua te wasio tangata. Aua te muli lua. Aua te mana fue na vale lotu aoi. Aua te mana fue mere lotu aoi. Aua te mai ina wo mai whainga fo. Whai mai whainga fo. You shall see in the Old Testament e kumu I mea ta o negativity. O mea ta o negativity command. O command made it to a man negatively. I was very bad. I always find a fool. For me, Yesu. I saw all of things on me. It is a polea in my own to Amen. Amen.
Praise the Lord. Ya bisa baca behind that tua. Peme wa sauna no ia test Yesu ma tofo Yesu i lona theology pe i talinga Yesu o te sili. Nasa meu te whaia i nei o maua i ola i wharu. Ai whamai Yesu, rasa whai kau i ei wanga i hunga o mai o i mea. Amen. O rasa whai kau i ei. Whai mai e atu la kona. Ai sauna tari whai e te aro whātu i le rilo atua, ma lo loto atua, anganga atua, ma losi atua, ma natu atua. So if I for us to my Lord, like if I write to see, et ero fatu I le rua te tua oi, ia peio o e lava ia te oi. Mai leo na tani atu leo Yesu ia te ia, wa whapea atu. Ia whapea ona e whaia, e te ora ai. Pe mai Yesu, nā sa oi, alu lai whai mena e rua. A umana e whai mena e rua. Ona e ora ai e. Amen. Amen. Ore peyoreto de tala noa I le tāu ore le priority inga I Yesu ore ofa. Amen. Me Yesu maua le be maua me le lua. Ya ofa I le atua malo. When was the last time you loved God with all your heart, all your mind, all your money, all your when was the last time you had the neck bend? You love Him with everything. We're still working on that. We're still working on that. If you love God with all of you, amen. Remember that, especially the ladies. See, many a time, please, honey, don't cheat on me. I want you to love me with all of me. And love me with all your heart. Because the positivity, it's a negativity. Amen. Honey, I want you to pay attention to me and love me and care about my need and understand when I'm not happy. You need to read my mind. You don't know where to there? Okay. I'll do it. I never pay honey, are you gonna cheat on me? Are you gonna do this? Amen. Am I right? Am I making any sense? Don't waste your time on the negative. Amen. Spend your time on the positive. Be positive. Amen. Be positive. So love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. Ya Eropa le ilo watu. Pe mai foi apostolo Paulo pete tau tala ngana tata to mangelu ma ilome lilo malole atua ma papenana ya tau fa to to foi to le monga ya sami manu ai a missi le metasi. You miss it all. Amen. Jesus ela tu se ele momor corinitas fava e momor. Momor corinitas fava e momor. Na meio com momor se mena respeita mãe. Dada mai leva kasi ia. Saya cik boleh ya macam mai pela fai pula ya iya saya tahu yang anak kamata tu menganggap ada itu boleh ya aku membiarkan ini
Amen. So nala le no fatu mo mo ala vai taula la ta puna soi koi 40 suma fa fa yu mo mo ia Amen. Fa mai ia o tau sisi ile alofa. O lona winga fa mai ia matua I prioritize o ele alofa. Amen. Ia nau I mea fa le raga lona winga ia o lo loto atoa te alofa ile atua ma alofa I tangata. Amen. Nana ele mawhainga lai whai mai te alofa I atua. Ai te le alofa I tangata. Amen. Praise the Lord. Whai mena vahenga rona rua mai rona whai mai ia nau fōi I mea whale nganga ai sili lea I o tō pero wheta ane. Nau I mea whale nganga lama polisi tā whai upunai poi te tolu sa o tau launga ia ana umana ia ana mai sa kore tatou tau. Amen. Hallelujah. So lala le priority le kanesia. O le alofa. But love is our priority. Amen. Alofa ile atua, malo loto atoa, malo manatu atoa, and everything. It's over for my yo tomo isa ili no malo ona take care of it. Amen. And I offer me to speak out. Yeah, alofa ile atua with all that you have. Amen. Ya alofa ile atua ile malavo ya te oe. E mo muore atua I lo olanga, e mo muore atua I lo ainga, e mo muore atua I lo whaiunga, ai vai atu e whoringa mai o le amuri muri le atua o tango a vese. Whai ei, wha losi, mai wha penana e lotu tele, ta whaian mea sao ia wha mo muore le atua. Ai vai atua tango se wha mo muore toro le ainga peua, wataua ngai mea le tino, tai mai te tono pa come back. Let Jesus be the center of our family. Nanga taua. Ai sa mea le taua le wha mo mo le atua ia te oe. O ia na te leo ina oe. Amen. He is your provider. He is your protector. And so on and so forth. Amen. E ta taula ona taua ia te oele atua I whaiunga. Before you make a decision, you have to consult the Holy Spirit and ask, Holy Spirit, this is the right thing for me to do? Are we heading to the right direction? Holy Spirit, o sao ele meta te whai af so ni mai. Amen. Ai oe te whewhi. Awe te whewhi renga renga pa ia, o lo ke soani le nā. Amen. O lau te awa ina I le amta ukule whai le Berea School. O le renga pa ia, ngā mai e le atua, e whe soani ia te oe. Renga ina wa umana e tali a Yesu, e le lava me nā e avatua e prepare I oe. O le nganga pa ia sa will help you te oe. He is your helper. He is your comforter. It comforts oe le nganga pa ia. Amen. Awhai po I o leta sau, o na sau ma se avenga, a e whalonga lau po le atua, the Holy Spirit is gonna comfort you. Amen. Well, let's say upu upu advocate. Everybody say advocate. He is your advocator. Ora kanaka pupulu misa. Anganga pa ia kanaka e sa wetu le va. Fa mai pui kamarea tua kamarea.
Satai, let go of your hands. Kau sau te apolo e sau pingi ia oe ana feita o ia te oe Yesu la ia mana pa ia la sau protect oe. He is your advocate. Amen. Fai tō tane o tafa e reina oe na te tau. You are not alone. Holy Spirit is with you. Amen. Don't be afraid of making mistakes, because the Holy Spirit is going to make your crooked way straight. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, I was so patchy in the area. Ole alofala, kai pe e fa kusara ole bulletproof. Bulletproof, pe what is bulletproof. If you get por fanga, when you have love, believe me, when you really have love, the love of God in you, to love one another and love Him, if you get por fanga, you won't get into your heart. Amen. It's a bulletproof love. When you talk mad to your kids, get up, and I don't want to see you anymore. And then after that, because you have that bulletproof, or the rofa, e ko fe mai no fa na we no ko sa utama. Ala we mo fo ko mo fe mai. O fe no we. Ya fa ye sa ko. Fa ye sa ko. Ya nga sa wa la ko mai ko e ko ala ko e fusi mai mai I miss you, I love you. I la ko ko ya kala uma ya sa fai. All of that is gone because of love. Amen. Ona le rofa wa puluti umai ya pupu ya sa ya yoro tangata wa umana water na bulletproof and waterproof your heart. You still love your son and your daughter. Amen. Hallelujah. Ekingaran faro ka ko mai ma les ka ima. Our time yet to somebody perfect son. Thank you, Jesus. He is here. She is here. Because you have that love. Amen. Amen. Now what happened now? I was so much in the air too. Imagine how your personal relationship would change if you love the people like you love yourself. If you love the person right next to you like you love yourself. And how important it is. Because a man obliterate everything. And love is everything. To say with me, love is everything. Ole alofa if I pay down on a lautsua I mea malava roma wei se para e ka pelemi ai ele ko ia se me ko saoi. When there is love in the church, when there is love in the family, and when there is love in your heart. Amen. Hallelujah. Ahora love your neighbor as you love yourself. So who is my neighbor? See, that's a big hole right there. You love the Lord, and who? So okay, Lord, he is a lawyer. Elohia no final. So who is my neighbor? Il story there, the Good Samaritan.
Ele maua e oe le tali o le fasili. Amen? Because of the parable is the answer of the question. O le tali le nā o le fasili. Po wai rao, lo tua oi. O le mga malama tangata Israel, ma tangata Iutaia. O lato tua oi, o nao tangata o lato la. Amen. Me vona ina o vapena ona ratu Yesu matara no ma finge no ma ele a me finge a Yesu ma ke mala malei ele fe ave ia me akako ele ka mo ka o ma ka vai you don't talk to me, I don't talk to you. Ana vai na o sabe Yesu ifa vai Yesu para por lá e ele sa Maria ala lei te lo ole ma fo fo ta ta ia pe la ta ma ole le si ya Yesu. For me that there is no such thing as a good Samaritan. Am I right? Ai malama just pa ia te malama better. There is no such thing as a good Samaritan. For them, all Samaritans are bad. Bad. Say to me, bad. They are bad. Aleo sabe Yesu me mai ole tangata leo sabe helpi. Ole tangata ta o Samaria ele o manino fa Samoa. Ale manino I o Samaria ala lei. Amen. Praise the Lord. Ya está tu patia Yesu. Tanto vai fe o tor spul tali Yesu. O tali atu Yesu, o fa pe atu. O le trasi tangata na lui fo Jerusalem ma Jericho. O lona winga tangata le sa o tangata Iutaia. Asa ma Jerusalem ma mele sa wele ngore si. Ma mai ua maua o ia e tangata faumea. Ua to e se ino no ofu. Ua fasi a te ia. Ua lato o. Ua tu uai. Ua tu ua ia. Ua tali oti. Main vapio tali ia. He was half dead. Longa inga ua unconscious. O matapongia skaba. La ua afa halfway to the jaws. Awal mela yela mana manava ya matapongia. Amen. Ona vai mai dea. Ua tali oti. Kai patorta si mai ua so ona luifo. Ne tasi fai tauranga. Fai tauranga ne tau tala fai fe au.